شنگال ئەو شارەی لە زۆربەی لاپەڕەکانی مێژووی کووردا ناوی هاتووە، بەڵام دوای سەی ئابی 2014 و کارە ساتەکەی بەسەر کوردانی یێزیدیدا هات کە بە ڕۆژە ڕەشەکە ناوی دەبن، بووە شوێنی موزایەداتی سیاسی و واقعەکەی شێوێنرا. لە نێوان ئەم موزایەدات و ڕاگەیاندنە ئاراستەکراوانەدا ڕاستیە مێژووی و پێکاتە و خواستی خەڵکەکەی شێوێنرا. ئەوەی دوای 2014 بیندرا شنگالێک بوو دوور لە شنگالە بەناوبانگەکەی نێو مێژووی کورد. شارە شەنگەکە، ئەمە واتای ناوی شنگالە کە بە درێژایی مێژوو هەوڵی بریندارکردن و دابڕینی لە کوردستان دراوە. شەنگ واتە جوان، ئال واتە لایە جوانەکە. بە لێکدانەوەی ئەم دوو وشەیە ناوی شنگال پێک دێت، هەرچەندە چەندین لێکدانەوەی دیکە بۆ ناوی شنگال دەکرێت، بەڵامەوەی زۆربەیانی لەسەر کۆکن شارە شەنگەکەیە. سەرچاوە مێژوویەکان بە دووەم کۆنترین شاری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناوی دەهێنن کە لە کاتی هاتنی مەغۆلەکان لە ساڵی 1261 زاینی ژمارەی خانووەکانی ئەم شارە 35,000 خانوو بووە، بەڵام هەمویان وێران کردووە. هەروەها بەپێی سەرچاوە مێژوویەکان لە سێم هێرشی مەغۆلیەکاندا بە سەرۆکایەتی تەیمورلەنگ ژمارەی خانووەکان 32,000 خانوو بووە، واتە زۆر لەوە گەورەتر بووە لە شنگالەکەی ئێستا. ئەم تشێن بێژن گەلها کوردا یا پێشکەفتیە دوێ دەبەرێدا حتا نوکەژی چ باژێرەك و چ شارەك ئەدەب و کەلتوری کوردیدا ناو و دەنگی خوێنینەوەکی شنگالێت کوردستان ئامازندا. دوبینی کوردێک لە رووسیا، کوردێک لە سووریا، کوردێک تورکیا ئسترانیوی گوتناوی شنگالی و جیا شنگالێ وەکی جێ ئازادی و سەرکەفتنە. طبعا شنگال پێگەهێکی گەلێک گرنگ هەیە سەرانسەری مێژووێدا. مێژووە زیندی ئەوە دگەڕێ 3000 ساڵ پێش زاین حتا نوکەژین. حتى دامي صلاح الدين الأيوبي دوباري ويجي وبيشتجي قالك أحداث شيء من سبب يعني نقطة سيرك الصراع دهمي وسنتر وملوك همي كنترول هكسر شنغالي كرباتي كنترول سر حلبي موسيلي جيت كرن أو حلقة توصل نبرة كذا بي نبرة موسيل وحلبي بيها. هەڵکەوتە جوگرافیەکەی شنگال کە دەکەوێتە باشووری ڕۆژاوای هەرێمی کوردستان و لەسەر سنووری نێوان هەردوو وڵاتی عێراق و سووریا، لە باشوور و ڕۆژهەڵاتەوە لەگەڵ عێراق و لە ڕۆژاواشەوە لەگەڵ سووریا هاوسنوورە. 126 کیلۆمەتر لە ڕۆژاوای شاری مووسڵ دوورە، هەروەها 170 کیلۆمەتر لە دهۆک بە ڕێگای تەلەعفەرەوە و 215 کیلۆمەتر لە ڕێگای ڕەبیعەوە کە هەردوو ڕێگایەکەش بە ناو چەند گوندێکی عەرەبی تێپەڕ دەبن کە بەشێکیان لە ڕێگای پرۆسەی تەعریبەوە و بۆ دابڕینی شنگال لە کوردستان دوای هەفتاکانی سەدەی ڕابردوو هێنراونەتە ئەو ناوچانە. شنگال أو قصايك كردستانية تقريبا يديري دهوكيا ودوري قصا زاخو يجي مسافتك حدود 150 كيلومتر يعني فاصلك هيش لاي توبوغرافي بقى. يعني قالك باباتي تشي من التاريخ ميجيا شنغالي ده ني نجم ميجيا كافندشي اشتي سادا ميسيليا وتشي بوي صالت هشتي وشاشين تقريبا افدرجة يا سادي تشي بويش حدود 6 كيلومتر او تقريبا فاصلة كش لا يمكن حكومتها بعث وفترة ده راس احتمالها بفترة ده ويوختي ده ما نظاني او تأكيد لنا تهكر بأنه بعدك السياسي تدهي بس قناعتها من بعدك السياسي تدهي لأنش لا جيولوجي منطقة بخوالا وازش لا توبوغرافي فجي يعني بوشيكل ناس داك الفيدري نالجي خدا بيش لعيبة بس منطقة لأن منطقة كرد بي حدود 110 جندي كرد منطقة هزنا بي ترحيل بون لە کاتی دروستکردنی دەوڵەتی عێراقیش لە ساڵی 1921 زۆربەی خەڵکی ناوچەکە کورد بوون، بەڵام حکوومەتەکانی عێراق دەستکاری گەورەیان لە گۆڕینی دیموگرافی ناوچەکەدا کرد کە بوونەتە هۆکاری ئەوەی شنگال
ببێتە ناوچەیەکی دابڕاو لە کوردستان. لە ساڵی 1964 شنگال کراوەتە ناحیە و لە ساڵی 1934ش بڕیاری بە قەزاکردنی بۆ دەرچووە کە ڕووبەرەکەی ئەو کات 4600 کیلۆمەتر بووە، بەڵام بەهۆی سیاسەتەکانی حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی عراق و بە عەرەبکردن و تێکدانی ئیداری ڕووبەری ئەو قەزا کوردستانیە لە ساڵی 1991 تەنیا 2198 کیلۆمەتر بووە بەهۆی بە قەزاکردنی بەعاج و لکاندنەوەی چەندین ناوچەی بە یەکە ئیداریەکانی دیکەی پارێزگاینینەوە. سیاسەتی تعریبکردنی شنگال بووە هۆکاری ئەوەی کە شنگال بە تەواوی لە کوردستاندا ببڕێ. هەندێک دەڤەرێتوان خەلکی کوردی شنگالی دیزیدی إضافة كرنا سر قضاء باج أو جزء كسياسة تعريبي بيت ولو نامعلم بي، ولكن مروف بيشتي شان صار دي صانت أبا بأن فعلا جوهرتنا كديموغرافي بالبيدري جسبب عدد كردا أو جماري دوان كين ببيت القضاء شنقالي دا القال قضاء باعجي دا يعني هندك محاولة كموازنة كده هبيت. إذا الجزء بعدك يتشي ببعدك ديموغرافي بي جوهرتنا قضا شنقالي. وقت السادات شيء بوي سي مشروع بيفدقري دا بين ري الجزيرة الشمالية باكور ويروش آفاجي أو الأواني، وعلى أساس تكملاوي جي جهبي مشروع ري الجزيرة الجنوبي اشتلع فرديس بيت كده حتى بحدود بليج حاليا او قلنا كمجنا ام الزنابير اخر سنوري روش افاي بمشروعي بي مشروعي قال لك منظم بي او جزء كشيا سياسه تعريبي اف مشروع جي بس خدمات عربات كر وقت كده شنغال هذا عرب كرن شورشا بزابا آزادی خوازا کردیش نافچو بو ملت کرد دوباره دوخه که گله خراب ده بو برای شنگال گند همیش نام برن خلک شنگال آوا کردن خال و خانی مال ناسنتری شنگالی ده قبول نکردن بس عرب دهات آوا دکر عرب دانه ده صفه عقاری ورگرد پیشنا عقاری او همی تأثیر خو هوا سر شنگال الوقت صدام ده وحتى سقوطها بنا شنگار هاتا تعریب کرن ممنوع بو یک اگر کردی یزدی اگر کردی مسلمان خانی کی سرناوی خود چکا نداتا قید کرن تأجیل کرن دکان کی خانی کی یعنی حتی ایتالی سیاره زحمت کرن تشتی ملک ما قبول ند بو سرناوی اگر کردی یزدی و اگر کردی مسلمان یعنی شیء عام لپا چیزی کرن ربیعه جی تابع سرونامه بو ربيعاجش ما قد كرن بعاجي تابع شنغار وش ما قد كرن يعني جزاء عندين وان شبر روجكا وكايرو هر شنغار دا ضعيف به وشنغار تعريب كرن ودا دستش ازدياو كردي بسلمان شنغار دستجي كنت قد به تجاراي كنت نقرن زیاتر لە 450 گوندی عەرەبی لە دەوروبەری شنگال هەن کە بەشی زۆریان لە ڕێگای تعریبەوە دروست کراون و خەڵکی ناوچەکانی دیکەیان هێناوە لەو گوندانی نیشتەجێ کراون کە زۆربەی جار سەرچاوەی ناخۆشی و کێشەکانی ئەو ناوچانە بوونە. هەر دانیشتوانی ئەو گوندانە بوون کە هاوکات لەگەڵ هۆکارە جوگرافیەکە بوونە هۆکاری سەرەکی کەوتنی شنگال لە 3 هەشتی 2004دا. القرى المجاورة لسنجار أكثر من گوندەکانی دەوروبەری شنگال زیاترن لە 150 گوند لەگەڵ ڕەبیعە زیاتر لە 300 گوند واتە نزیکەی 400 گوند دەبن. هۆکاری سەرەکی کەوتنی شنگال زۆربەی ئەو هۆزە عەرەبانەی لە دەوروبەری شنگالم بەشداریان کرد لەگەڵ داعش بۆ شکاندنی شاری شنگال و زۆربەیان خاین بوون. خیانەتیان لە ئێزیدیەکان و پێشمەرگە کرد. بري هم تشتي قوام بيجن كدوروبر الشنغار يعني او عشائر عربيه دوروبر الشنغار البشتي 2003 وحتى انكي سقوط الشنغار يجي هكا الوقت قاعده بويا هكا الوقت ارهابي بويا هكا بو مساله داعش دائما متعاون بونو سري سدي هشتي شوان بيربونا يعني وقول نقاط السركيه اكو ارديكش داعش راحات تشكرين دوروبر الشنغاري ده شافا نحل ساده هيفاشش
2014 داعش داخلي عراقي بيال في حدودي هارش رابع حطاب تربكة ويسردمي سر أمر فرمانده زيرفاني وبري الشيخ علي ويسردمي طبعا مسؤول محوري غرب دجلة ببراستي از بي وقتی ابخاب مكلف كنم كو هارش رابع حطاب تربكة اف نقطه جيش عراقي ما همي گرتن بوندو اما آگر بعدا في نقطه خو چو بالروي بين يعني بلکه شي بتبين هذا عجنه هاتبينه يعني اف نقطه حتى تربكة ما جتون پشتين حال قوات ديترات مدار تسليم كرم چون گشت قوات خو قاله يعني مسألة في منطقه يعني هيك دجمناتي نكري بيا يعني دعايات بو ارهابت كي بو دجمنيت كان وخوزي العربة خيانتها مزنك هذه الكلمة شكينا عندنا مسلسل دستي مالكي وسببها الرئيسي أو روجا كموصل شكستي سر دستي درندي داعش مالكي سببها وبوكا خلقي عراقي جد بيجم شكاتي وسكالا بلم بشتي هنجي أو عربي كتشوين مبايعة بوي وحشي هوفاني عمر البغدادي أبو بكر بغدادي راكرين قوتين أم مبايعات ناكن أنت فان دفرت صدوتشلي دايجير بكي يكشو عن الشنغال بو يكشي باشي كوبازان بو دفرات تلكي بو منطقة بو أو عربي عشيرة العربة دورو بري الشنغال خيانتين وميسترين خيانة أو عرب ديم محاولة خيانة حاضر الزكي وانداش بر جغرافية وسامان وثروات الشنغال وجبر ملت الشنغال تجارة نكاني الشنغال دايجير بكن أوان عرباو بري النهاشيل زمانية حفتيا محاولة كيوكي زمانية نظام غور برغور كجندين ما برن نكاري الشنغال داي جگە لە هۆکارە جوگرافیەکان و خیانەتی بەشێک لە هۆزە عەرەبەکانی دەوروبەری شنگال هەندێ هۆکاری دیکەش هەبوون بۆ کەوتنی شنگال لەوانە هەڵهاتنی سوپای عێراق و چۆڵکردنی سنووری نێوان عێراق و سووریا کە زیاترە لە 200 کیلۆمەتر هەروەها بەدەستەوەدانی گەورەترین جبەخانەی چەکی پێشکەوتوو کە هاوسەنگی هێزی دژی پێشمەرگە گۆڕی ئەف ماسکەژی وەکێ غەزلۆن و وەکێ كاسكي همي هوتنا بردون وي فترة وصلت مؤامرة دولية يعني بصنوي هوتنا بردون دمي هوتنا بردون جي داعش قالك استفادة جكر أفتشكي مازن همي كفت دستيو وقتی گو هجوم سرشنگاری چه بونا اول پیش گوجی چه به بچندی جی که احتیاطات درستی منستاندین و گو خلق شنگاری هر وها و گو قوات گل داخل شنگاری ده دو مفروض بتر حسابي خوكري يادي تريجز بيني مش روجا جو سي هشت وقت جو هاتين وجو بيويز دفاع هم طرفه اشخال كشنغاري رانا هادكر نشنغال بتنيكت موصل دست بيكرو حتى تلحفري وربيعه بعجو افدورو بري شنغالي حموكتن حتى بسوريا سوريا 480 جندي او جي هر گندت وكي قلت كردابون او جيش كسن حتى بحدود الشنغالي نيفا كوان دما محاصرة بو شما زماني ما عربي بو زماني ما كردي بو في وقتي ام منطقة كوهمية طبعا عربا يادي تريجي طبعا همي خلقي منطقي بين قمانت دانا بين مثلا او كمنا بحسي بين خلقك بين ناثيا مثلا دستي ما بجهة منطقة الشنغاري هميجي بوهندي بيكودا دستي منا جهة الشنغاريش بوهندي بي يعني ام منطقة نصيب ام منطقة همي عربا وهميجي اكساد جوي سردمي او بينيكو طرف دارت رجيم بحسي بريو يادي تريج دست الجار سوري هاي بيكوتو زانك حدود كيلومتر أفا حدود مو سوريا يعني چندی جار وان رکابت کوتد بینه و گاوی امتدا تقل قوات ما هاتكين احنا نعرفها هاي مؤامرة من 2003 ئێمە دەزانین ئەمە پیلان بوو هەر لە ساڵی 2003 و پێشکەوتنی شنگال پارتی دیموکراتی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگا هەموو هاوکاریەکیان پێشکەش دەکردن دەرگاکانی کوردستانیان بۆ کردبوونەوە بەڵام ئێمە لەو ڕۆژانە شنگال کەوت و پێشتریش بینیمان خیانەتێکی گەورە هەیە لەسەر شنگال و
بەتایبەت لەسەر پارتی دیموکراتی. قبل سقوط سنجار أنه يوجد خيانة كبيرة على سنجار وخاصة على الحزب الديمقراطي. دوای نزیکەی 2 مانگ لە کۆنتڕۆڵکردنی مووسڵ لە 2 ئابی 2014 داعش پەلاماری کوردستانیدا و یەکەم جاریش پەلاماری زوماریدا و بەرەو ڕەبیعە هاتن. ڕۆژی 3 ئاب داعش گەیشتە شنگال. داعش چەندین جار هەوڵیدا بوو پەلاماری کوردستان بدات، بەڵام هێزەکانی پێشمەرگە ڕێگریان کرد. دوجار داعش بە هێزێکی گەورە و چەکی پێشکەوت و کە سوپای عێراقی بەجێهێشت بوو پەلاماری کوردستانیدا. روجا دو ماهی وکی شبا دو سرسیه که هاتا کرنی حتی ساعت حتی دهیجک اشیم بیشم مبخال کمالگاه گرزر کی بیم کود کهوتا خوال یامه ملویر شری که اشیم بیشم کمالگاه امای بناوی کتیم همین رنگاوه و بگاوی که ویدیت سیاره توانه ولی پاجی داخل بن کنترل داعش ولی گاوه شبا دو سرسی که ساعت 2:45 دقیقه طبعا شر نابین ما واندا دست بگیر. اول نه شر جارا ایکیجی بی بوزانین. اول شر جارا حدشی میشم 7 و 8 بی. چون چندی جارا بری هنگی ما شر گلوان کری بی. تو حساب که التلبنات التلقصبی ام الشبابی که باب الشلو ما چندی پیش مگید ما بریندار بی. یعنی ما چندین جارا شر گلوان کریه. ولی تو حساب که المنطقه شنگاری منطقه کا دشتاویه تو حسب که جک منطقه کا گلکیا بافر هيا شبو هندي الروجا بري هنگي جبراستي طبعا منطقه زماره كتبت بن كنترول وان و گمان تدارين وقت منطقه زماره كتب بن كنترول وان و قوات حتى منطقه سحيله ببين نويت كارتي كرين كل سر منطقه شنغال دور بيش شنغال هم حربن بآلية شمالي والجحيش وما جحيش ومتي طيب شن هم بدها حشر رابونا سرما فيش مرقا الدفاع شنقال كير بس زور هاتن يبقى بيش مرقا شر خوكر بس با قواتاوان بتربو سلعي وان قوي تربون قواتاوان بتربو او روشا كل شنقاري هبو روشا تايبت بو يعني اگه شروع سرشت جغرافي و تو سحكي الشنقاري يعني منطقه كو دير و ناف بينا بيجين لای کردا مثلا دورا روشاوای دیجله و حتی دیگه کرد دی لشنگار نزدیکی 7 کیلومتر اوی منطقه اکنجیتوی عرب تدابون و چند سال بری کارسات شنگاری رکراو قاعده او رکراو تیروریستی دوان دورا دا بگه خوب باش قایم کربو و کنترل که باش سروی دوری کربو پارتیش مسئولیت چجارانا رویدن هم نبیجین یعنی ما چو که ماسی نبوینه بلکه که ماسی جی هبینه بله پارتی همین وقتا یعنی بو دست کفتی جی بو که بیجن دست و اینانا آمان جی پارتی همین وقتاش همین خلک دی پتر یا حاضر بو یا قربانی بدادن الگالک جهاد حتی تبتاندن که بری 3-8 هجوم لسر شنگاري بيتا كرن ابريا دورو بريت شنگاري او عشائر عربيه دورو بريت شنگاري دا رساله جهشت بو قلق جهاتش خلق شنگاري دا جو داعش وري داعش نا بلانيوان او جو خلقي همي بكوجي بلانيوان او وقت جو هاتن وكا انقلاب كا سياسي بي جو اف خلقي وانا ترسنو برتركا جي خونادن هەر لە سەرەتای شۆڕشەکانی کورد لە باشووری کوردستان شنگالیەکان بە هەموو پێکاتەکانیانەوە بەرگریان لە خاکەکەیان کرد و پەیوەندیان بە سەرکردایەتی شۆڕشەوە کرد. دوای 2003 پێشمەرگە شنگال و ناوچەکانی پاراست و بۆ ئەم مەبەستە قوربانی زۆری داوە، بەڵام زۆر جار و لەلایەن لایەنەکانی دیکەوە پارتی دیموکراتی کوردستان تۆمەتبار دەکرێت لە کەوتنی شنگال. شست و چاره خباد و شورشی پارتی کده شنگال دا
نضالت گر حزبیت گر حزبیتیا پارتیت گر شست و چاره شفا ششه مخلاص کرد رزد پاردی کردم الهفتی و یکل یانزه آدره بیانه یانزه آدره مقرد ما و لجنه ما تشکیل بون نقل لقي حكومة المخاين بون الهفتي و یکل امشون متفق هالقرد شرعي ادج مرة بجيناني بیانه یانزه آدره السالد هفتی و یکل پیست پیش مرگه بو پیست کم یک پیش مرگه پیست پیش مرگه بو بسلمان و ایزیدی و بش خلقه شنگال احتمال که موسری حتی ب 3000 ب 4000 پیش مرگه ایلوله تقاعد هيا ام هم تحمل مسؤوليت كان هكا قوم بيجن خلقي شنغاري احزاب السياسيه تقول شنغاري دا اداره شنغار قوات شنغاري دا بس براسي جيت بيجو ام بيجن ايجو باش همش كا بتر تحمل مسؤوليتك كا او جهات ايجو اداره دستيوان دا او جهات برپرسيت ايجو عسكري دستيوان دا اوامر عسكري دستيوان دا او بتر تحمل مسؤوليتك كان بس نا معناه وين او ام بيجن بس طرف قبتني تحمل مسؤوليتك نا يعني نهان كجيز بيجم برنبري ما خلقي شنغاري ملاتي كردستان بيجم اجي تحمل مسؤوليتكم وقو شخص كش خلقي شنغاري بيبا ما بتركر بقى ما هر سال 2003 وكو منطقه سپای ایک کو هات مسئولیتی منطقه زمارا و منطقه شنغاري وگرت دست پیک عولی طبعا وی سردمی دو فوجینا یکش مدینا زمارا یکش مدینا شنغاري پشتی کو قوات ما عولی هاتن به منطقه سپای 14 هات بو شنغاري سپای 18 هات بو منطقه زمارا پشتی تری ناکو کی چبین کو حلفا گو تنخ ویا در بکفن ام پشتی موای که در کتیم پشتینگی دست آوت دو فوجینان الاسا فوجک بر شنغاري کاکسید عزوبی فوجا دیترج از مسئولی بیمی سردمی دا از اینا دینا مزمارا حتی سالا 2008 راستی گلک مشکل بو ما پیدا بینش بو هنده وی ریکی دا براستی یعنی گلک کوس پاتن ریکی دا یعنی تینتی دینان خاصتا راستا قصد شیخ منی فیوانا اشیم بو تبیجم جاره که سیاره کلویری هات خواب قوات مدا چندک مشهید چندان بریندار یعنی اد بیجم سرجمیریا شهید و بریندارت مل به منطقه عدتکی باش یعنی اد شیم بیجم تما خسارتک آزیده دا یعنی اد بیجم نزدیکی 46 شهید آمده باید ببینید بلکه هفتی بوری ما بریندار دام به جا چی سفک و چی گران کشنگارت پاراس 2003 حتانی 2014 وحتى يروجي عرف بشكل رئيسي بارتي وبيشمركت بارتي بون بيشمركت كردستاني بون حقیقت چجورا پارتیش مسئولیت نرویه و چجورا جی منه گوتیه پارتی به گماسیه و چه خلل و گماسی جنینن بله او روشا کل شنگاره هبوی روشا که تایبت بود پتریا هزا چکدار احتمالا هزت پارتی بون بس حزب دیجی لی بون اوش پیشمرگه هبون و لیوایت مشترک جیل و دورادا هبون يعني بل وقت بيجن كاسي خول شكستني كاس خولنا كتاخدان دائما اويا هاي بس بارتي خول شكستني جي كتاخدان و سركفتني جي كتاخدان و طبيعه بارتي طبعا پیشمرگه و پارتی هاریکاریا مذکر سلاح دانا ما خوارن بو متانی حتی ما نوبری کم بوان بو ما آنی و هاریکاریا ما گرو و ما مشکلان دل داعش هف جاره هجوم دانا ما دبان لو فادا ادفي بيستو سيم مستمر ما بردايت ما رامي تشيت گرو مقاتل ما نقطه ما لو فابون دوش كاي ديجي دا ما هبون بس هيد خفيف بون دوازم نيفون بس مازن افال با ما بو بيستو سيبو مال برا من تشيت قدي ما قواتا وانشتكينا ومقاتل مال بيدات هاتن او قوات مشتكينا وجود دعم عطاته في دوشكاي خودش كردستانش مرات هنگه چونه نبود وقا نهار ریکن نبود تیاره بشوا تیاره یعنی زبی ما هر اسبوع کی 10 روزه او تیاره خاص عطاته بیتار
پشتی 2003 يعني پشتی حکم صدام سقطی پارتی هاتا بو حکم شنغال يعني حكم شنغال بو بارتي باش بون يعني خدمات دوان ومعاملة وان ملدرا درجة أولى بشتي فرمان رابوي سيهشت هو يعني عالم بيجا بارتي بازدا بس نا بارتي بتني تيدا بو مركزي تيدا بو جلالي تيدا بو قوراني تيدا بو حتى مقرق يبهككيجي تيدا بو وانجي وكا ملت بازدا طبيعة شام إنسان مسؤول بحكومة بترلومين سرويجي يعني وكود بيت انتخابات والبجارتين أو همول سر صفري خدانة شنغالينا بل البرلمان كرني وخويني ودايني ما نديت وكوكا جناب سروكات وعد شيء زيديار داقو أنا زي سري خوريا شنغال دم أنا زي شنغال بورزقار كر هم نابيشن هم نشكستن الشنغال دم هم صراحة بيجن هم نشكستن ويكني الناشكي بل كي شنغال رزقار كر كي ريا شنغال بكر كي نودي فعا خاك الشنغال كي كتشو خشكد إن مجلسي داعش دارتيخ هذا يا بلاد شو مزايدة سر قيادة مبتايبة جناب سروك وخوينا بيشمرقة طنوش الصدو شازة بيشمرقة قهرمان وسر وزارة بيشمرقة وخلقه دهوكينا وزاخونا وسيميلينا وشيخان وآكرينا وأربيلينا خوينا خوريت نسر خاكا شنغال هروساني 5000 باو براو خوشك ودايكي ماشي وخلقي ماشي شنغال شي خوينا خوريت نسر شنغال دوای ماوەیەکی کورد هێزەکانی پێشمەرگە بەڕێنمایی مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕێگای چیای شنگالی کردەوە هەرچەندە زۆر کەس خۆیان بە خاوەنی کردنەوەی ڕێگاکە دەزانن بەڵام ژمارەی قوربانیەکانی پێشمەرگە ئاماژەیەکی بەهێزن کە پێشمەرگە ئەو شارە کوردستانی ڕزگار کرد. باوەڕ بکە دڵێ من لێ هەنگوو بریندارترە واز هەنگوو متاسرترم بەس ئەس دێ بوعدەی دەمانگوو شەرت بێسڕەحە خوول سەر دۆنێمان بێت تۆڵێ بۆ دژمنانە وەکی من گوتیم نەژوێت تو وێ تەخمینێ بکە یانجارێکا دەوێت تیکرار کەوە بێژیە من ئێزتخانە تەمام ئێزتخانە تەمام نابی چونکی کوردستان تەمام نابی لە ڕۆژە 12 سەحەویە 12 هەیڤە 11 مە دەست پێ کرد 2015 ئەشیم بێژم حتا ئێواری ئەبە تەقا ڕاستێت شنگاری دەنەما ڕۆژە 13 هەیڤێ شنگار ئەم منتەقا کو دەبینە ئەف ساتەری تبینە هەمی کەتەدۆن کۆنتڕۆڵان هەبە بەس بۆ گرتنا شنگارێ تنها بس پێشمەرگەوی وێگاوێژە کە بەرێ خەڵدێ ئیزبات وجود تاریخ نزدیکی 100 کیلومتر مسافەی هەیە هەر جیدا لە حتاب شەبابی بەلکی غەربی دجلە تەنها کولوی ملیتێت بەلکی 500 شەهید هەمی هاتن تانێ ماف هەمی ئایا مەسیحی بینە نه ئایا ئێزدی بینە نه ئایا خەلکەکادی بینە هەمی پێشمەرگێت خەلکی منتەقا دهۆکێنە و زاخۆنە و هەرش خانەقینێ حتاب زاخۆ مەبلا پەویدی بت هەمی شەید ئاغا کوردستانیە هەر بۆستەکە ئاغا کوردستانی پێشمەرگە جیاوازیە ناکەت کو ئەف ئاخە یا کیە ئانیا کیە وەختێ بەحست کەن بچار زلامە یا بهەفت زلامە یا پێنجی زلامی ڕێ هاتیە ڤەکردن ئەس بێژم نا وە نینە ئەو مەسەلا ڕێڤەکردنێژی پلانێک بووە ئەو پلان اتفاقی سەرهات بوویەکردن کە ڕێبێتە ڤەکردن کە چاوە خەڵکێ مە شنگاری دەرکەبێ محقول لینە گۆ مسافە 15 کیلومترە درێژ لەسەر 2 کیلومترە فرە بدو سلاحی بەسیط یا بچێل 50 کەسی گۆتوکاری بێ ڕێکی تامین بکی علمان داعش الهەردوو تەرەفیە بە هەجوومت کرد بەرپرسێکی ئیمەزن لە حکوومەتە عراقیدا الوەختێکی دەگوتی من گوتی سپاسی ئەوان براتکەم وان هەڤالاتکەمی گۆ ڕێکڤەکری گوتە من گوتی سپاسیا کەسی نەکە هەر تشتێ هاتی کردن مەدایە ما ب 10 ملیۆنە دلار مەدایە هەتا ڕێ هاتی بەکردن ما gelek ئاریکاریە دەترێژی جیهات ناڕێکری هەتانکی گو ئەو ڕێ هاتیە بکردن ئاریکاری هەکە هات بێکردنشێت ڕێیا شامی ڕێگەشتە قامیشلەوە 2 و حتی کو ڕێکۆ شنگۆری چیۆی هۆتیە
پاراستن کو خلکک بشید اوید در بدر چای را بشید خب گهین هرم کردستانه بگهین منطقه آمن روزک دو وکشان یعنی بیرامتیتن چاری هیوه بو وکی او قوات و پیشمرگی خو کار کری از خوی وقتی السحیل آبون بس نزدیک 300 پیشمرگی فرمان بوهات شلای جناب سروکی و کو دویا بچنوب هر شکل که بیتن ریکی پاریزن دا کو او خلکه در باز ببید اوید کو جای رابشن بینه کردستانه چاری هیوه حرکه کرن 5 سر 6 هیوه طبعا مونت ریوه حتی پشت ربیع رات ناف سوریه دا اوجی او برادرت پککی یعنی اگر نه تو بسیار وان پشمرگا بکی و وان کسا بکی اوید کو چوین و ریوه کری یعنی اگر پککی پیچی ببارنگه هم اصلا رک ندابوی نویان بچن و چند گیرو کردن چند محاوله کردن کشه بود درست کردن پریوه بس 2 ماهی جی وان بریار خدا کو امر جناب سروکی بو بچن هکا ایک جی نزفریته و لازمه بچن ریک تأمین کن و چون فعلا کمالگه ها دگوری حتی گهت چیایی و حتی گهت سر خط سوریه جادات که بجن داخلی عرض سوریه بیتن و کو خطک هلک و بروانی دامزران وان 300 پیشمرگال ویری آکنجی بون بو مواه که دریش و خلکک آگدار یا خلکی کردن نافچای را اوی بوید بیتا کردستان او ریکی های و ریکا تأمینه و پیشه وی در باز کردن و گلک پزارا عائله خلک خیزان منطقه خلک منطقه وی رنگی در باز بون. دوای 2014 استراتیژیەتی پاراستنی شنگال گۆڕانکاری بەسەرداهاتوو ئیدی شنگال فەرماندەیەکی تایبەتیەیە کە پێشمەرگەکانی خەڵکی ناوچەکەن هەروەها ئەو عەرەبانەی بەشداریان لە خیانەتەکەدا نەکردووە بوونەتە بەشێک لە پێشمەرگە جگە لەمەش هەموو لایەک بڕیاریان داوە کە ئەوانەی دەستیان لە خیانەتەکەدا هەبووە ڕێگەیان پێ نەدرێ بگەڕێنەوە ناوچەکە. ئەس بێژم 100 زمانە و وی منش خلکی شنگال جهیدی دی بزفنا سر جهت خو دا دست آوادانه بهتر کنو اما همی هاری کارینو و برگریجیش دلو یانده جه بهتر کرن روش بروش بربخيرت يعني انه بيش مرقى شنقال دينا وملادجي وغير ملادجي يعني حزاب الديجي فيقرا يعني تعاونيات كن راد بند في جاي ذا الشر خود كانوا البربري دج من الساكنين ام هێویدارنگۆ وەزارەتە پێشمەرگە حکوومەتە هەرێما کوردستانی پشتەبانیە شنگاری بکە بتر لە ئاوادانکردنا شنگاریدا ئیدارا شنگاریدا گۆ اختیارە خەڵکێکی بێتەکردن ئەو خەڵکە بکەی مەهیبە خەڵکی شنگاری سەری موافق بێ ئەلدیتر ئەمەدا دەبێ گۆ خەڵکی شنگاری بپارێزێ دەبێ گۆ احتمادا ئەساسی سەر خەڵکی شنگاری بێ هەروەهانکێژی پشتەبانی کە بقەوەت هەبێ و تایبەتش حکوومەتە هەرێما کوردستانی ام 150 درست دينا واجبي يعني بشاف الروج 24 ساعة بردوام واجبي دنا بقى بيجي موجو قواتك انا متآمدنا هر جيكي چنگو سيارد ما هاري كاريا ما سوباسيا جنابي ويتكن وكو جنابي كاك مسرور بارزاني جي هاري كاريا كفيا كمين جارة هاري كاريا كبرفرها مازنجي هینوت عسکری جی فریک رجوان کچکارا گوته دوی ام همو پشتوانی لوان کچید ازدی بکن همش اغلب کردستانا هم بامر جناب سروکاتینا خاصا پارتی دموکراتی کردستانی بامر جناب سروک تقریبا 8900 پیشمرگه حتی 105 بس همو ازدینا بس همه حشره چند برادری خورتن بسلمان نمادنا او يكون غيرت كشاندين السي هاشت مرة ما انو شر 11 كرين از بهارنا كما مو عرب كارمن تكدبا عايشين بيشتي افا بسري ما كرين يعني امان عربا ابي ما تقول كريمه ما تخونينا ابي ما تشوف خلمتها واند كر ابي ما تشوف شغلي واند كر او انا بكشترونا موسى مابر او انا او بول داعش عربي المنطقه صادين نوت حمبونا داعش
القرى اللي شاركت مع داعش ئەو گوندانەی بەشداریان کردووە لەگەڵ داعش ناتوانن بگەڕێنەوە ناوچەکانیان چونکە ئەم گوندانە بەشدار بوون و تاوانیان ئەنجامداوە لە دژی ئێزیدیەکان و هێزی پێشمەرگە و خەڵکی شنگال و ناوچەکە. ئێمە وەکو عەرەب هەتا ئەگەر حکومەت یاریمی کوردستانیش فەرمانی گەڕانەوەیان پێ بدات ئێمە قبوڵ ناکەین چونکە لە نێوان ئێمە هەندێک ڕەوشی عەشائیری و حکمی عەشائیری هەن. ئەگەر تو سەحکێ یعنی ئەو شنگۆرە بەری داعشێ و ئەو شنگۆرە و پشتی ڕزگارکردنە شنگۆرێ بێگۆڤێ دنیایەک فەرقی و هەی و ئەچم بێژم شڕیە استراتیجی بە مەسەلەن ئەمنیەتە وێ دەڤەرێ ئەچم بێژم gelek باشی یهاتیە پاراستن چونکو ئەو دەڤەرە بەرفرە هەڵ دەوروبەرێت وێنات و دەوروبەرێت ڕەبیعە ئەچم بێژم سەد کنترۆلەک و باش شڕیە ئەمنی بە یالوە دەڤەرە هاتیەکردن و پۆرتی کارێکی زۆرێ تێدا کردی دوان ساڵت چویدا بێ فترە چویدا و ئەم ئەڤروکات شێم بێژین شنگار یا ئێمنە و یا پاراستیە و ئەم دێشین پارێزینجی و هەر هێزەکە چ شێوەژی بێت پاشە ڕۆژێدا بیتە گەفل سەروێ دەڤەرێ ڕەوشەکە هۆسا یا لێ دەڤەرێ چی بووی و هێزم پێشمەرگەی و خەلکی وێ دەڤەرێ بشێن پاراستنەکە و باشت وێ دەڤەرێ بکەن ینی تەمامەن ڕەوشی هاتیە گوهۆری. پێش هاتنە داعش شنگال چێ ئەف کێشە نەبوون یعنی کێشی ململانە نیودەولەتی سەر شنگالێ. یەک کێشە هەبوو شنگال دەبەرێ کوردستانیش دەربێ ئیدارا کوردستانی ئەوەیەکی دژنن مادا 140 ئەف کێشە هانێ هەبووە. بەس پشتی هاتنە داعش هەندێک ئەوراقین دی کەشف بوونە شوە ئەوراقە مەسەلەن طبعا پێک هاتە کۆمەڵایەتی شنگالی هاتە تێکدان حقیقەتێکە یعنی هەندێک لایەن سەر vê وەرەقەهانێ ئەو گەمە vê وەرەقەهانێ دکن زانین حەزەکەم یعنی ناکۆکیەکی چێکن دووربوونێکی دووراتیەکی پەیدا بکەن نابینە پێک هاتە شنگالێدا طبعا ئەوەش بەرجەوەندیە وایە ئەف وەرەقەهانێش بەرجەوەندیە ئیرانیرە بەس ئەس تەسەوڕ ناکەم خەلکی شنگالێ هەندە ساکار بوون دوف درشمێ مثلا مەذهبایەتی بکەون و وەزعی خوا تێک بدن ئان پەیوەندی خوا لەگەڵ کووردا ببرن ئان دژی بەرجەوەندیە خوای دوور و گشتی بوەستن حکوومەتە عێراقیەوە کە ئەمزان حکوومەتە زۆربینە شیعەیە و شیعە ژینێ ڕاستە هەکرد ناکۆکی سیاسی ململانی نابینەوەعادە هەبێ بەس الخالên سەرەکی ڕێکن گەل ئێک مەرجعیەتەوە ژینێ ئێکە مامۆستای وای مەزن ئێکە ji ber hindê xalê stratejî digihne êk kedna şingalêt bin destê wa de bin destê hikûmeta Bexdadê bi hêzkirina desthelata Bexda giringiya xwe heye ev hêla şîetî an bijne hêla hêlalê şîî bi şingalê ve Sûrî ve bêgirêdan yani Iraq bi Sûrî ve bêgirêdan ka çawa Daeş wextê hatî viya desthelata xwe Sûrî ya Iraqê pêk vegire bi reka şingal û zimar ev tiştê wê bêkirin û peydabûna cemaatên PKK ca navê wa cudanin PYD, PYJ ev nava te hemî muhim nîne esas êke peydabûna wa Çingalê de û şiyana wa rakişandina xelkekî û serdebirina xelkekî Çingalê de PKK jî hat harîkariyeka Şingalê kirin supasiya wan dikin em memnûnê dwanin bes çê tehdîrê jî bilal nekin çengu vêgavê ev keçikê li nav hêza me de پێنجی ڕۆژی مالا خۆنە ده ڕۆژە واجبێ خۆنە پێنجی ڕۆژی مالا خۆنە ده ڕۆژە واجبێ خۆنە تەبدیلت بن بەس ئێت چۆنە ناوان ڕێزا ئەو بەحسدکن ئەو ژێژ ناوان تێنت بێژنێ تاتیر الماتێکردن لێ دەرێ قبول ناکەن ئەم بێنە ناف عایلێ خۆدا ئەم بێنە ناف فەرماندا شنگالێدا vêgavê hûn bînin em keç û kur pêk vayil şingalê fermanda şingalê çi Kurdên Êzdî, çi Kurdên Bisilman, çi Kurdên Mesîhî bêferq û cidayî hemûyê fermandekê de ne. Wextê şerekî dest pê kir birayê me pêşmerge jî dibêjin çengu em destîngê xwe dine ber gule bila gule li wan nekevin. Bez mixabinî ew ê mayê bine Reqayê û bine Manbij û bine Sûriyayê bine Qendîlê û مخابن ڕێکا ئابدانکردنا شنگال de وجودا vê PKK ya hêzên neşerî ne destûrî jî
ئەو ژی منازەماتی دەولی بێژن ئەم نکارن بێنەوە چما ئەبل بێدرێ ئەم شنگالوەکی بژن بارێکی گرانە وڵاتێکی وێرانە جینۆسایتە ئەم محتاجی تەخصیصاتێت میزانیەکە خاصن ئەم محتاجی قانوننا ئەم محتاجی ئەفهێزی نەت قانونی شنگال دەرکەم وعدێ دەولی هەیە وعدێ هێزی تەوپەیمانی هەیە وعدێ عراقی هەیە وعدێ ملەت هەیە وعدێ دەڤەری هەیە دەڤەرەکە جینۆسایتە دەڤەرەکە منکوبە لازمە قانون بکار بێ ئێک نکارێ ڕێکاوێدە کی قوت بێ کی جهات بێ نکارێ بسەکنێ ڕێکێدا لە خەڵکی شنگالی وڵات پارێزن قانون پارێزن وێ ڕێڤە بن شنگالیە خۆ پارێزن و حکوومەتە هەرێما کوردستان و خەڵکی کوردستان پەکەکە و هەبوونی لە شنگال دروستکردنی فتنەی تایفیە و دروستکردنی فتنەی گەورەیە ئەگەر پەکەکە لە شنگال دەرنەچێت کێشەی گەورە دروست دەبێت کوشتنەوە هەردوو فەرمانبەرە کەسێکی بەرپرسیارنی نەشبلی پەکێکی کێشا بوو دەوایرید مەچێت ئەس بژمەتە قوتابخانێت مەیە دەستی وادا ڕێڤەبەریەت حکومەتێت شنگارێدا و دەڤەرەخانە سۆرێ و جێدی یە داگیر کردین و کردنە مەقەر و خوبسار دادای ئەوە کێشە نەماژوێ کێشە مەستەر شنگال لە ڕووی کشتتوکاڵ و سامانە سروشتیەکان یەکێکە لە ناوچەهرە دەوڵەمەندەکانی کوردستان کە ڕەنگە ئەمەش هۆکارێک بێت کە هەندێک هێز چاویان بڕی بێتە شنگال دەڤەرە شنگال سەر خێرە و بن هەموو زێرە و موقعکی ستراتیژیە ji ber wê jî zemenê gor wekû ka rokêt û sarûx İsraîlê dan yani nîzîktirîn cihege bo Tirkiye bo Sûriye bo Urdunê bo Filistînê bo van devera bo Iraqê jî serawatê mewcûd wekû kes indi ziyarî ez mehendisim jî cografiyeta şingal bo ziraetê bi 32 milyon donima mesaheta artê ziraetê heye ji ber wê kêşî nîzamê gorbegor nehêla مشروعی ڕێی جزیرە بگیە شنگال یا حرم مێستەرژی باشترین خەڵکێکی دەوڵەمەند و ئیماناوان و مکافحن خەڵکی شنگال سەرواتەکەی خودانکارن مردەمێرن خودان جەفنن و جاغێن دائیمە چجارە خەڵکی شنگال تەنازلی نە ئیمپراتۆریا عوتمانی ڕێکردە و نە شۆڤینیا عەرەبی ڕێهاتەکردن وڵاتێکی دەوڵەم سامان و سەرەوتی نەوتا مە هەیە مە غاز هەیە مە کبریت هەیە مادەتە سەنجەرایت معدنەکە چوو دەرە دیترێنێ باشترین شمنتۆل دنیایدا شنگالی دەبڕا شنگالکالین دەوڵەتە کۆکە عراقی سەرەواتێت خۆ چ شمنتوێ دەوڵەمەندترین جهل دنیایدا ئاوەیە شنگال وەکو بەشێک لە پارێزگای نینەوە نەوەک بە تەنیا لەلایەن حکوومەتی بەغدا و حکوومەتی ناوخۆی مووسڵەوە خزمەتی نەکراوە بەڵکو زۆر جاریش ڕێگری کراوە کە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە خزمەت بکرێ ئەو پرۆژانەی لە دوای 2023ەوە لەو ناوچەیە ئەنجامدراون لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئەنجامدراون بۆیە لەگەڵ هاتنی داعش شنگالیەکان بە هەموو پێکاتەکانەوە ڕوویان لە کوردستان کرد مووسل ڕۆتینە مووسل و دژمناتیا مووسل بەرابەری شنگال بۆچی ملەتێوێ هەموو کووردە ئەغلەبیش نۆتە سەدەی ساڵێت هەفتیا شنگالیا داوا کردی شەڕێ سەر کوردی بوونیا خۆت کردی بەری هەنگێ داینە تەنازلی نەکردە دەڤەرەکە دەوڵەمە بێ مووسلجی نەتهێلا بۆمە بێ یێ هاتێکردن هەکە میزانیە پچەک هات بێکردن تەنمێتە لە قالیم ئەوژی هەمی بە زڤەریە خەزینەتا دەوڵەتە عراقی هەکە عراقی خلالە دو حکوومەتت مالکی 905 ملیار دلار میزانیت عراقی و مساعدات الدولي وقرض الدولي بو عراقي هاتنا حكيتو بيت نفوسيت عراقي نفوسيت شنغاز 6 نفوسيت موصلا حكيتو بي عراق وكو بي عراقي موصل باجار دويش اش عراقي يعني نكيمي تقريبا 6 مليار دولار حصة الشنغال تشغيلي وش استثماري بلكا تشتغل هشتا الشنغال ده يا دي تري تشتكي هاتي كرم بشتي حكومة هريما كردستاني كوضعي وي مادي خوش وجدان تخسير نكر حتى حدكي او جي سكالا هم شوفينيا وان مجلس محافظه وش مجلس النواب محاولة هيلا او جي تشتكي هاري كاريا هريما كردستاني شنغار نيتكرن حكومة هريما كردستاني خصوصا كابينه حکوومەتێ ئاکاتنێ چێوان بارزانانی
تجارة بو شنقال نهاتي تقصير ونها جيل في وضعي ده تقصير ناكن يعني سي هشت خلق شنگار همی قصدا پارزگاه دهو که کرد چوکو شریع جغرافی و چرکی دی نبون هندک شوا قصدا روش آوا کرد روش آوا رهات نه دیسا پیشا بیری و دروازی دهو که بون اشم بجم صدا نوتو هشت نوتو نه از دیت شنگاره و قابل پارزگاه دهو که نه کمپ جدا جدا هندک شوا قصدا هفلری و سلیمانیه کریه بشکی کمه بس بشه هر زور ایت کمپید میت سنور پارزگاه ها دهو که از بین 15 حتی 16 کمپا و دومایی که دبنه 16 کمپ همی ترخان کرینه با کردن ازدی و وکو هر حالاتیه که دیه کردستانی بلکه گله جا پترشی گرنگی پیهاتی دان مثلا قطاب خانه دیسا ما دریغینه کریه که او جه دلیوه و فرصات و مجال هوا قطابیت و عمل قطاب خانهایت والگردین زانکوی دیسا زانکوی دهوک و زا خوب تایبتی و پولی تکنیک و هر سو زانکوی صرف حکمته و و 2014 واش 15 حیوان هوا السریتیای شنگالی ما بردوام شوارج از مینه اونها 2017 جی وکو خلکین ما آورین برادین ازدی و پیشمرگی سردار وی بنگه گیرین سپاس بو خدای مزن سپاس بو پیشمرگیت قهرمان و فرماندهت قهرمان خودوی روژا دیروکی دا داستانه که مزن هاتا تومار کرن سر دست وان قهرمانا و اصلیر الشنگار مزگینیا رزگار کرنا شنگار گل کردستان راد گینن